Wadom pini beta joitha pini beta thanma phi nili प्रतिमातरम pi aprasi beta tan pen cipajen midam dia pramra beta kung pi arjoitha Manja tuwar koktam katito kalong helmet kawia tumapan aday ki enpon. Cingtulang so LP School Patrol Klamalong APHOC Committee Keseng. Chokiola Rechomili Baptist Church U Department Tumpen Footprints Kipedopon. Panjan Poiseng Tiarong Pen Tarapunggat Sileng Dia Tower MP Horensing Be Arideng Pen Long A Kang Kupon. Bertang kung pi arjupon data pit puthor bertang tan pen cipajen midam sinam Here basa polling station ke palo Cingtulang so LP School Patua Klamalong APHRC Broad Committee ke Sengpon So Cingthenta constituency arlo Therabasa polling station Cingtulang so LP School Patua Klamalong APHOC Board Committee Sengpon. Kangso ke Sengalong Hawar Kihat LA Maipu Suren Kramsa Nomati constituency CC Maipu Dhonsing Timung Chunbang Prabhat Rong Paratum Chetong Don Rowel Teranga Phansi Chedon Serpent Therabasa polling station APHOC Maipu Arpu Pekpon 6 schedule ke Doke Dolo Sita Ilitum Kipang Tek The Ajoini Ason Kisuk Kipo Nanglo Lasinon Nilitum APHOC Asong Pen 6 schedule Ingtang Nangji Lapen Imetang Karbiak Hai Lapen Inglong Arat Atum Kejok Wan Pen Kedolong Jiapan Autonomous State Longbek Nang Jipu Nilitum APHOC Asong Pen Pini Cingtulang Solo Dak Arat Atum Pen Cetan Pon Puta APHOC Hawar Kihat LA Maipu Suren Kramsa Pen Nang Pachini Don APHLC pensi itu banglo pada hedong Inglong Juma tidi nilitum bangke Inglong puno arlok puno karbi ko nama gedo haladak ke APSLC etum ciklang bek po dam bek po pente klem rapet dam rapet kiep hanse bangsi ni tume kabor I athe ma 60 dul puthak si ni tum bangke ke manglor 60 dul ke kelong tanglor sita me bangso 60 dul pang tang te jok si non puta son ceplang del Bisaralam 60 dul kang tang te joksi kang thilang so incident ta nang cheplang long po bete 60 dul dia bangke 60 dul jo bangke army wang det a pc arlulut longji 60 dul dia Danarong Pen Bertapang Dakon Cintong Ti News 24 Karbiang Long Pangjang Poiseng Tiarong Pen Tarapung Kaceleng Atawar MP Horensing Be Arideng Pen Long A Sompon Tanglo Nili Blakain Koropo MSC constituency ki Parlo Panjan Poiseng Tiarong Pen Teking Lep Tarapung Kaceleng Atawar Mason Atawar Putli Plikep Sosepen Semar Ponpo Lapen Tim Karbiang Long CM Tuliram Ronghang Kecaripon Asokar MP Horensing Be Arideng Pen Long A Ingkupon Tanglo Lapang solong ikang kupon anarlo por pai sira ajitima por malam pensi ing kupon. Lapang suamalong alohi sarpo man pen Karbiang Long Autonomous Council Team Karbiang Long asong japo MP Horensing Be. Lapan alang liris sangho nilip MAC Pobitro Rongpi, WDC Maipu Timothy Teron, BLCC Maipu Winson Ronghang, Chokyola PHC Dr. Tensing Ingti. Lapan nilip along manping kido GB SGB Ong Dungatum Chetong Don. Lapang suama lang rong asar kiduk na ine tumapan ting banini MP Horensing Be Arideng Pen Ron Pon Pedo. Lapen tu hawar aratum jasame tim Karbiang Long Kacaripon CM MP Akihay tumapan kacuruk Ajerpon. Poiseng Tiarong Pen Tarapung Atawar 23 limitado masih nanti kan sudah pangseng si pangseng datang kalau saya long itu kami pini nang somik loh dan ini dah cok loh dan dar rekol di pan dia loh kau anak kuti sengkama loh di kamera ini sosial engineer gama engineer kedak lah itu Karbiang Long pasti lang loh non pelatih musang udah loh kasih in charge loh itu yang masih kau nang besar kasih tabjen pangseng tuh
Kasi nilito target lo arwe nang hiri aku si luar bang tang la so target kan si adi kam bang tempon ko. Ito yung mo. Ceklo yang tamang bang by April bang tang nang ko to target lo. Kasi dak tapi ka so no. Tapi nang litum tanang cerap do nang ko media person nang tadi. Tema nang litum tala ka dudu ko si media tema baro dong bidahan nang ke port pilar kolam do mati di nang litum nang apsak. Nilipen berita pangdakpon Anelson Rongpar News 24 Karbianglong. Sang lam ke hat along Richu Mili Baptist Charles Youth Department Atumpen Food Fest Kibipon. Nihang Baptist Longri Risoyajang Gajalang Amayarlo Rechomeli Risonimso Pen Chipatir Piponsi Ningkan Suringira Inkoya Parman Risonimso Youth Ken Paman Ponjilake Ningkan Suringira Inkoya Resi Tang Chiklo Ni Pai Plipet Troxy An Ponta Laso Choran Ke Jornang Koke Ningkan Suringira Inkoy Aningkan Lake Tangka Lapen Asonson Kisung Tektik Aningkan Kusi Jongpon Les Nilituk Youth Camp Ke Chakji Kardik Doko Kasonsi Nang Manlo Puta Perang Kea Tengno Nang Pachini Don Pinire Chomili Risonimso Amay Puk Hilere Kisopen Jalin Ponsi Chun Bang Jina Eng Tipi Dihin Rimbang Malin Propi Lapen Rechomili Pas Joining Ti Dikon Relief Killing Lapen Klem Raperatum Anta Chirap Chutudun Si Choran Jorpon Lasi Jisu Kristo Panti Kreatum Lapen Kalilang Atum Seta Pingi Ongdung Choran Ke Joralong Amina Kipen Angke Chopen Angka Chiratu Natumapan Pastor Hoipen Kiro Pajerpon Nilipen berita pangdakpon Anelson Rongpar News 24 Karbianglong. Pinimanja Police Station ke Parlo Manja Towar Koktam Kacetokalong Manja OC G2 Moni Deka Cipatir Piponsi Bike Lapen Scooty ke Vegatum Helmet Kave Lapen Car ke Vegatum Seatbelt Kacipawar Vegatum Pan Adai and Pon Jong Dame Aningkan Wang Taperte Angdang Pi Road Safety Week Nang Talon Bompen Wang Bomlo Sonsi Non Head John Kedamtang Ni Pai Inquiry Arkoya Chiklo Arnita District Transport Officer DTO Kaping Khat Atengpen Hem Konglong Kevek Aronatang Pachini Edpen Aron Karkana Tumapansi Adai and Pon Manja Pen Berta Pangdakpon Sonjit Kiso News 24 Karbianglong. Pinia berita lapasi kantor ilok domi thamit kado.